o folofa pa'atalu patu nei vae to'akia i la pasausaga sa moa i le gata i sa mo nei au atu lumamao pa'atalu patu i le tuafu manamalo i Spiriso au le kalesia talofa talofalava ia e fa'atua fo'i pa'atalofa o ona toki e le tua so se fa'atafaitalanaga i le gata i sa mo nei i au atu lumamao pa'atalofa fo'i lupu fa'alele aso matou afio'aga ia fiolalo lea o sapapito monalo le matua ia san balasi kalau kui tu sama tu dia matu fatal batu ia mo si ia le piafi ia wa mo foi le noa ia fatal tan noai ia ona to seanga ona tabu no fa mo pe ona lau si fia sa fai tatu por kalami le sai fa lo ina fa toa ia malanga no ia tu le kalesia e fa ka sai la vine ia awa le fa mo lau falua sini Stadia, ia fia la le nanga, ia fatal fatu, ia afio mai am tala mai ao, o fio mal tai tai pono, por talenga toto, o talenga wa timau, wa tu kalepo, ia mase la sunga na wao, au ngia balo, ia afio mai am tala mai ao, tu sai pui matatu fata tano ma dia kia, ia talofa. Malone soifua i lau ponga tatu pokalame lau o whaafoa ia a whilo i le poi le whaafonga anga a tatu o tunu nea piafi ia a meiseo le whaafonga anga poi a tatu nuu i so se tuli manu o lalangi a mo mene pasal launga le company pasal laua le LNS ia a talo patu ia o tatu nuu e le ngata o lupe whaalele o lo ngā lue fo tala lei sunga i to ina ma whawhiangainga ia e meseo le paia rasirasi o le tama whanau o tatu nu ia e tonu wale anganga ia o paia lava lea le fio le niu o sa whapito a fio fo i alo le niu ia mapsua ma whamatu fio le matua ia te riulu ia te nane po i tuisa mauma i tuale fia ia meseo fo i o wō ma paanga le nei fio anga ma le nei kalesia o lo saralau i tu e fio le lalangi o lo whai o maua mene i pasalonga nea ia. Malo patai ia naua saunua le tonga tatai pono ia po talenga po ia pati mau ia tu sai po i male maftama ni ia tonu foi famo moi to pose dilo pa ia ma malu tatu ia ia dela la bon nei por kalam ia logo pu ia li to pa ia mo to ma ela le no si ia to fasi ta ia pa ia le kalesia e fakasa da nei ia wale fa mo lo lupe ia o le nei la fia le nganga e fatal fat fo i talenga ia nia por suma le ia wao ia tu sai po i ma tanga ia mas fata to noanga nia ia talo fa nia Malo talo wat foi lo tenga foa e foi a vai loro le di pule le fionga ya leota malu le ofisa e pa talo wat foi le ia mal malu e sa moro fai ona mai moa mai le nei por kalame le ngata i sa monei ia e fa pia foi atu mau ia foi tatu nu pa au i tu e fio o Australia ia ma le lalolangi ia o lo fai ona o jail ni fasalonga ta lofa lava malo patai ia e tonu fa mo le nia fia ia o le tatu fatata longa ia mo silfia ia o le pa mai foi le fio sa papito a me se foi o suma pa feraina ia o no nai tu o le martia ai fa mo ia o la tatu wa papa a velo tu sai foi ma tatu ma tanga le ia ia e mo le na fa tai le fio mai pule a me se foi ia o tatu wa company mano si el RNS Funeral Service tu sai foi ma le ia fi ma matu ma tanga mo si fia tatu wa fia le ngata i tatu pa anga ia tatu i kalesia ia o le nei lava vai aso ato ma vai aso le io le tau fai ia e longo pui le ilo to pa ia man mamanu le ngata i samo nei atu no mamau ia alo fani alo faifo
io ua le mare mativa ia o tani lava ia tatu e kalesia e te dea wa la si atu farasi na ta ia e tau foi ia mo se sosoani ia o bola ne ia la fa pula foi le fiuna i tete fono ia mai se foi la wa fono sunga ia ia e tu sai foi male atu ia o malangatu e moli le nga fa tai le fiuna ia leota ia markatu LNS live o ni ngalo ia o le nei lava o nanga ia o sponsor ma losi le LNS Funeral Service ia a fa yo e na bia se sosoani me tau maliu ia o le LNS Funeral Service tani mo oe na o wala aula wa tatu numero ia o le LNS Funeral Service ia em fai foi no matu live ina ia so se fa mo moi mai la mai maliu as pa now sa fai ia te mau la vai nei la wi LNS live ia fa pena foi le matu o nanga me tau fa ie ia o tatu lau man fo ia e mo o ma la vai nei e no fanga la tas mo foi fai foi na fai ila ta vale le LNS car wash ia fio mai matala mai au ia mo ana mai fio na le pule i te tonu tatu wa ofisa ia e fia le nganga fa tala fatu inisio pa anga wa mo fai na awai mai numero tatu live eu so ia talenga ia mo fa wo teni wo ia le mafuta mai wo le tonu fa teni mafuta mai ia ata fatu ko eu so ia ngaulua male ainga mafuta mai no wai Emeling emito tu tai oli fa tai ma to mai le uso ya vai pombo fa tai fa afuta usanga ya le uso ya tana tua lima por ina ya longa e fi pode nanga fa ta patu le a fioma ya fa nene e liu fui mono ma futa me ostali fa tai ma to mai yo ma ya lota fa lota aro lota fa tai ma to mai ya ta tonu fa mo le nefia ya ole atatu wa papa avilo e tu sai foi manisio fa sili ia e tu sai ma le malanga no ia al tatu e kalesia ia la firma le tai fono por talenga pati mavia e sinel ta olo ta sili mo ia wa tatu ma ftanga dia ia fisi o le sili mo la uftalenga e fa pula ele ngata le tu no ia ma se foi le ngata sa mo le o tu no ma ma se foi tatu e kalesia ma tatu tatu fio ele mafu anga fa mo mo o si o tatu e kalesia ele malanga le ida sono ma fa mo malanga fa lo ta ia fo mo le fa si ia mo le silfia le fa fonga ni ku ia fia me sio fa mo fonga tatu fio anga ia o le fa mo le fa pera na fu se temi ku po se temi na tamai o le fa e an ta wo tatu po kalamena sa le ni fa mo na ta otto mai na ba na ta ma ta sama ia pe na lan fa tu tuai o no le fa fo se io le te na pa ro te le tatu no ia le ala wo e te mi tar pe mai ia wo tar pe mai e le mata le ka di sia e ne samo ia fa pe foi le ma tanga tama ma fa na wo tatu no ia o le ta mo le na sini ali ho ia o le maftanga i Brisbane o le maftanga i Melbourne ia ia ma le maftanga i sini o Australia mana ia tele ai peira le o e fuanga ia o le a o le nga tonu sini ia ai ma fai ona nga solo i fo ia maftanga taitas ma lo mal ia o Australia i sini ai o le au nga nei fa mo ia le toi po se li lo le tunu o me so ta tunu o na o sila fo i le fai na ma le ala le o tu i le hotel i ta fo le ia o pasai e fakasai lo ia pe o le ala na o le afwa nei malanga ona o mana dia le kalesia ia le tulanga le ai ta la fo ia le mal ia tauna tu itikia ia por famaina fo ia fama abenga fo le kalesia ia fai asi te leo le repayment o le nonga tupe leo lo tongi ne le kalesia ia pe o le ala na wa e fo le to fama pautanga i le kalesia i le pionga sao ma sunga tawhengainga ma le lau le kalesia ma mamalu le kalesia ia wa tauna o tu tau sanga fo
ua whamama ia le venga po i le kāresia. Ia, ole alana o malanga le i Australia, ona morsile fia. Ia, o le nei kāresia ele i o sa i li tupe i fafu. Malia la. Tele au ngā luenga le kāresia sa tangia i lima. Ia, pe ua le ala le u whatangsia ai le sosoani fo ia tama whanau le. Ale nuu i Australia, ia maisi ona lupe whaalele, sunga i tō ina ma nofua whawhengai. Ia wa molo usira fiare fo. O tatou nuu le sinu on mtu ato o tele o la whainga luenga. Whaiwhi au i Australia. Monila. Ia, on mtu ato o tele o tama whanau o tatou nuu ele ngata o tō ina. Ia, ai whapea foi sunga i whawhengai ngā o lalampa pa au foi laitu o le laulangi. Ia, ele ngata o tausinga o e kālesia, ia, ai mai se fo nisi ua pensione malolo man ngā luenga. Ia, peo nai tūna na lai o na el tō whae le kālesia. E malanga i Australia. Ia, ia, Malaysia o na o le mai tauina, ia, e whai asima o popo foi o maftanga tama whanau wala uri i Australia. Ia. E le ngata o Sydney, o Melbourne, ia, e whapea foi Brisbane. Awae o tatou nu. Toi titi a le aise vaipa noa Australia i ne maua aise lauri iso. Moni lava. Tele o le lauri i wa sala lau solo i Australia. Pai foi lau na e si le fiari a fua. Tatou toa Samoa len ta alo ni. Moni lava. E teimin whalau i loa ele au i Australia so le. Wako Peto kele. fitu le toa iwa ia tamaiti e tupunga atu i lauri i len ta alo i le. I le tatou toa Samoa le. Alo na wini. Tele tama whanau al tatou nuu e o laulo o mau i Australia ma so i fua i Australia. Awa e le ngata o le lakapiliki. Ia e whapea fai pelenga so. Tele tama whanau fo tatou nuu ua whaea ina fo i le fo i whaanga tama i Australia. Ia peo na i tūna na lai o na e tō wha fo i le kālesia, i laulau le kālesia, me seo sunga i whawhengainga, ma sa o e o malanga i Australia. Te masalo e whai on wha popo mai le sunga le awa o le sunga whailau tusi tō whai au nia le tūlang. Ia, ngia pe e se wha popo lau talainga e. Tu sai foi ma le tatu whafsili. Whafteia fua, ke manatu na ua. Sauno atu ia, tei whono fo i le kālesia le sunga ia Fatima. I le tele o vaenga foi o le whamoe moe. Ia lau. Ia e peia o le ngangana pe un sau no Fatima. O le whamoe moe. E le whapeo ua o le mwhai o na tutongi e le kālesia ia pe meni foi le masina ma le masina. O wai sa ili ngā tupe a le kālesia ia jas whare tasi a le talong. Ia awale whamoe moe. E peo le nganga foi le ina ia vawe o na whamaea. Ia le aitala ia ai toe fua nisi fuanga lati na ina au ngā ruenga le kalesi ia i tonu si o tatou fioanga na e peo le whapopo atu le taunuanga fo i teitai fono le kalesi ma whalao lapa Malo whaftai ia le nā ua tali manino le whtalinga ia Fatimau ia le whapea fo ia le whtalinga ia ungia tu sai fo ia ma le tatou por kalame le ne fiafi ia tu sai foi ma fafsili ia le naua fonga manino me pa ia ma me malu le ngata tatou fioanga ia wala mtam fa na usu tatou nu e moni lava sau no anga ftalinga ia Fatima o Australia o matua i lauli i lo ia pay for on sila fia le tatou to Samoa ia o le uso ia pain has ia o se tasi o aloma tama fa na o le ainga satu ili ima le ainga satu autu ia o le uso le o mei Thailand mei ma la wali ia la insa tu vasa ia manisi lavo o uso wale ma uso wa fa tato wa au al tosamo ia lo au mau i Australia e fa pena se e fia le nganga ia ai mai se o le to tele o tato au piki ia i la to o lo no fo i dunga tu la fono ia mai la to fo i wa le wa sa o lo to i Australia ia o le amalanga lo ia tu tato ia a fioifo ia tala i fo ao e tatou moli mawina ia le afio atu le sawhapito le ngata i lea i ora pa ia man mamalu o le tatou
e kalesia ia sia fu ila fanua ia o sini e tu sai mal fa mo tato e kalesia ia o la usini longa lua lau sunga le wa po lo talinga Fatimau o ele tau siningia le au nga o tato ho le pe ia na o moli mawina ai o le ase au nga o le nei ho le tato nu ai le ngata tato nu ia a o Samoa male tato watu nuu pe a fa pe tutupu ni mala fa na tura ona o tato o le wa moli mawina initially pa ia mana mamalu tasi nei o pito silio na te le tonu tato nu sei fai sinau famtalanga tu sai foi male tato holu wa fatu ina nei Fafta ia fo o lau fafsili ia ele to tau fai lo ina le tulang ma dia la awa ole mai tau ia i o le hol pito i te lele le tune i sa o le motu o le hol le tato ia le ngata o le hol le kalesia ia fa pena foi le hol le tato nu le tafta for fala e pe o hol te le ia o le tune i sa o po ai le tau siringia ia o le tele o tu fata singa le kalesia i le pulenga mal mitanga luenga ia pe o le wa pe o tapu ai tasi me i le hole tato oni la ia ai le ngata foi la le o fala lave fai foi ia inga le ngata o fai poi ponga o aso fa nau o tu fata singa au tala vo le nu ua mafai ona fa nga ina ia le hole le kalesia e tele foi ia por kala me al malo ua mai fa nga tato ho pe on sila fia foi taimi o fainga o nga ia fa la wilo fainga palota ia le sa fa nga ina foi tato fale ia le fainga fa nga ina foi taimi o fainga palota ia tato ho ona le ngata o tu awala ia ato e telefon ka pakari fo e pe o tu langa ia na o mia i tuainga no foanga fa pene o ka paka ia na wa sila vo ia ile tele o fala lave ia fai tato ho on matua e le tai ona tumu ia ta paka e lava ta paka pe ona tu langa na le e tiro fo le ia wale tasi sia nga tato fale ia wa tu lasi fo le ele ngata o le kalesia ia o le fu ia nga tato fio ang ia me se foi o le kalesia o le tanga luenga mal pulenga ia na tu fata singa ma me e poto mai ia le kalesia ia le foi wa nga foi le ngata e mai por kala me fai al malo ia o taimina e mo foi na se le ni fo e so ani ma diela i le kalesia ia wa e tongi ia me uma ia fa nga tato fale malo fa ftai ia le naua fa pula pe ia na moli mau atu ia o le o moli mau fo i tele o fa singa ia ai mese lava ia o le mato o tato nu e fitu ia au lotu ia ele ai se na fi tele pe to tele pe o na faitu fa singa ia pe o le wa fia o me tonu ia ele ai ngal tatu hole pe a faitu fa singa e so se lotu tu fa tasi le ngata le mtanga o tausanga ia fa pena fo ile fai ungol tausanga ia o le au te mole mau o le matua i lava matutoe ta pena ina wa fo i mea fai a tatu nu ia o le tatu sili ia pi fa popo tua fo le ila fo ile tatu hole ammo o le si tu ta ua fo le whanga ina hole. Mo le atina e o tupulanga. Ma, lila. O le si le wha moe ni whai o tato nu o tale nia i o tupulanga. O le ngaka i naka pi. Ia o taalonga fo indoor games e le voli o. Peo tasina wha moe le sa whaanganga ia in whate lewa pe le tato ho. Ona o le atina ina o tupulanga lalo pa o le tato nu. O am fai ala e fa mo fo i pe fa ini mla voli ton ya mo atina ino tupulanga i le talo ya e te la talo nga ese fa fa nga indoor games fa nga ya a wala va ya tupulanga tato
tātou no mo. Ia, awa tātou no mo tātale nia on tupula. Malo whaftai. Tai Ia, a fo ia. ua ta ua ele sunga le au iau ngia le vaenga. Ia, moni fa maun. O le a fuafuanga nenga luenga e pe o le situ nan tiro ele ka le sia. E fai foi le fa multi-purpose hall. Le ngata na mawhaina fa e tu fata singa o ta alonga na. Awa nai te sira fia ria fo tonu o le hall e lua malai voli e iai. E ofi ai malai basketball, malai tenisi. Maliela. Ona winga la. O mo meo indoor sport umai mawhai ona whaatino i tonu le hall. Pe o tasi na tūlanga na e foi se tō whā i le kālesia. E le ngata o tū whata singa. Ia au ta alonga foi. Le ati na e ina o alo ma whanau whai ae le kālesia ma le nu. I le tū tau ta alonga. Ia wae moni le iari sunga le awa o alo ma whanau o tatou nu e se tali ni. Ia. Ia. E pei whaala o whataita inga na o le o taito fitu. Ia a whapea e le mwhaio na o au o tamaiti e toleni le koleni le malae pe timu pe la. Ia mawhaia na o atu whaila tau pōru e ki tonu o le hola. Maliela. Ai masalo e fito atatala ia ta alonga pe a umana i mea na fia whale le ia. Mo le sefe o le hol fole le tūlanga i ta alonga. O le vai mamao na i le lumana i mo le whangaina o tatou whale. Malo whaftai. Ia, le nā ua whasoa fo i lea. Le whionga tatai whono le ngatai leo sunga lea wao. Io nisi nau tā ua o le tātou hall. O loo tau mawhai e neima, malanga atua le tātou e kālesia. Ai le ngata fo i lea, ia o le whionga le sao whapito, ma le au malanga. Ia, o nisi nau i tū tā ua o le nei, a hall ua saunia le kālesia e whakasa i lauli. Ia, o le tele, e le ngata i whapoiponga, ia o mea whapena. Ia o loo maua le wha mama a venga i le telefo i o nisi o wha poe ponga ua mai atu. Ia o le matua i lava ta pena ina lava i lau titilo i mea tau hole m wha o ngā ina i mea te tele wha pena. Ia o le matua i lava ta pena le tātou whalelea a wale. Ia so se wha moe lava. Ia o lau fisili i muli lau sunga i le. O lau fitalainga fua timau. Le aise a ua filfilia ai e tato e kālesia ia Australia mo le tato malanga. Se i whapapura le vaenga lau whamole. Ia, whaftai a fua mo le fasili, ia, e le i whaingofie foi le filfilinga le kālesia sa whaia a. A wae te le atu nu sa tirutilo i le kālesia, sa tirutilo i New Zealand, sa tirutilo fo i Tutuila, ia e maise o Australia. Ia peita i ane ua whitwhiria i le kālesia i Australia. Ona pe ona i mafuanga na pe ona ta ua momua. Tō tele ia tama whanau ale tātou nuoro i Australia. O vaenga mai Australia fōa e pe ona o whai atu momua. Toitia maua mai lau li. Mariela. Ia. O i le ngata o i Sydney, o Melbourne, o Canberra, o Brisbane, e o ai lunga i City, ai lunga i Darwin, ia ma oi Perth. O maua i ala uri, ia. Ai e whaingatā la ona e whaingatā na whaaso o mai le kālesia ia no fuanga ia. Ia e pe o se awala whaingofie le uta mwhai le kālesia. Liela. Ina ia o se no fuanga e tasi foi lea. Ia ai ngā solo mai ia isi tama whanau anu. Awa o maftanga le Brisbane ali fo. Ia le ua mai au na whao o mai lato a soani fo i le kālesia. Ia le maftanga le i Brisbane. Ia ai peila o te olvaanga le Melbourne ia le la malanga atu tu whaatasi mal maftanga le i Sydney. Ia mo nei wha moe. Ia e paua na o le nganga fo i le kālesia. O le nganga whaafitai i tama whanau alo tātou nuu ma le kālesia o lo papa au i Australia. Ai mai se o le tāpenanga o nei wha moe. Pe o le nganga na e whaafitai e fo i alo ma whanau al tātou nuu. Ia mai se o le lango sua ala whainga luenga. Le ngata o sunga i to ina mo lātou whatua. Ia mai se fo i o sunga i whawhiangainga mo lātou whatua.
ia ua lea ua maua le vaai ma le faalongo ia o latou ia lea o loo faamalumalu ma faamaopopo lenei faamoemoe ia mai se foi o nai tamā ua malōlō manu mālō mai le i le galuega pe o le tatou tamā ia to ese to ailoa ia ona e lagolago sua i mea le ekalesia ma mea fai le nuu ia ma o fea o taape ma salalau ua o le tatou nuu o li afoa moni la ia e taipe ia o le winga foi le tangata i salaelu mantua foi ua laga o itoʻaga e faitau tusi paia moni la taimi foi le ana faatafea ai le nuu i papeolea ia e lē mafai a na galo ia ierusalema ma salaelu le fai mai pe faafia ana tatalo o le isalaelu le aso e sisi ana faamalama ma tilotilo i o ierusalema tatalo mo le manuia o le nuu tai faapena atonua le uiga o lenei faamoemoe po fea o iai le laulii e sisi ana faamalama ma tilotilo mai le i le tatou nuu matinaʻe maia ma tausi mai le tatou nuu ma fesoasoani mai ia le gata na fesoasoani mai mo mea o faalawelawe fai o aiga ia ai mai se foi le tautuaiga o le tatou nuu ia e faasilisili ana feʻau ma le galuega le atua malo faafetai ia lenā ua faafofoga manino le paia ma le mamalu o le tatou le gata le tatou nuu ia o paaga masani foʻi a le tatou alaleo a le LNS Live i so o se tafa o le lalolagi ia e faatalofa atu foʻi i le talaiga iā tupaʻi matuna mafuta mai niusila ia o le uso iā sapi matoʻa faafetai le mafuta mai le uso iā pasene filino ia faafetai pasene le mafuta mai ia le gata foʻi lea o alo ma tama fanau o se tatou nuu o loo malaga i galuega faavaitaimi ia le feoga iā silupe e vaelei fofoga ia ma le auso le mafuta mai i le veni ia le gata foʻi lea ia o le tufine ia le afine le iā tele laga vale faafetai le mafuta mai le faletua iā sui vaimauga ma le aiga i aukilani niusila faafetai le mafuta mai o le manai o lenei afiafi i le tatou faatatanoaga e peia ona fai atu le taimi ua sola o lenei lava vai aso ma le ia o le aua tuu mai le tauau o le fioga i le alipule a ma se foʻi o le tatou company nei a le LNS ia e fesoasoani foʻi e logo pui e lii ia le paia ma le mamalu o le gata i niusila ia o australia ia o amerika ia mo le silafia ia peia ona saunoa foʻi le suga i le aʻoaʻo ia ma le ia o lenei lava faamoemoe ia ua manaʻomia i le teo tatou nuu teo tatou ekalesia lau fesoasoani po fea lava o atunuu o e mau ai ia e loa le isalaelu moni ioe o avanoa foʻi tatou faletupe ia se taimi avatu se account le account tatou ia amu lou loto mai i amerika ma niusila ia o loo iai lava e faamaumau lava lou ia lou aofoaʻi ia faafesootaʻi mai foʻi tatou alaleo nei ia e malaga atu toʻina ia e mafaamaumau atu i nei ia lou maau ma lou mimelusia ia e ala lea i le sausoasoani ia i le faatalaula atu a le tatou ekalesia e faakasā ia ae e toʻatele nisi e fesili mai i le tatou nofoaga faamolemole lau fioga le lipule pe mafai se ituu anei luga le tatou ia le tatou address faamolemole ma le gaga faaloalo ia o le pei ona avatu ai luga ia le tatou o le tusigaigoa ia saʻiliga tupe i australia e sini ia o le aso ono ia o le aso toʻanaʻi lea o tesema 2.25 ia o le taimi o le 10 i le taeao ia seʻi paia le itulae fā i le afiafi o nofoaga o le a fai ai ia o le hola le e fakasā i Rudy Hill ia o le tuatusi o le 2 Abraham Street Rudy Hall, New South Wales 2.5 ia o le mo nisi faamatalaga ia o loo i lalo le tatou faafesootaʻi taʻitaʻifono ia le afioga le fetalega le atu autu Yeremia Kitiona ia numero telefoni o fā o tolu fitu valu o fā valutasi o le numero telefoni o fā o tolu fitu valu o fā valutasi ia po le sui taʻitaʻifono le feoga ia polotaʻi vao talo e sautoʻa ia o le numero telefoni failautusi suaniu lafi o fā fitu valu fitu iva tolu tolu lua iva
numera le failau tusi sunga ia lafi o whaafitu, walufitu, iwa o tolu, lua iwa. Ia, po le teutupe, Julia, sa maaunga, fau ese, o wha o, tasi walufa, o ono wha ono. O wha o, tasi walufa, wha o ono wha ono. Ia o numera nai whafsota iai, ia pia whai o lo e mana o mia ma e fia i loa, ia le nofonga leo le a whai mautu wai, ia le tātou wha moe moe le aso ono lea, ia o le masi na fou. Ia, sa ilian le telefoni ni la, pia fia mana o mia sip so soani le tuatusi, ia ma le mea o lo whai le tātou wha moe moe. Ia, pe ia inisi mea ua pa u ia tea ulau, talainga le tū mua, wha pe foi lau sunga le au, ia, a o maua pe le tātou wa vanoe le nia fiafi. Whaftai a hoa o le maanga mulmuli a, ia o le whaftai whapitoa i le tātou company, ia meseo le sunga le li pule, le fionga ia Leota Junior Nupursu, ia manau whai ngā luenga, ia maitia se fo le company malosi a le LNS, ia o nāua whetalai atua fua mwhai ia, whai loa atu a fua, ia le au nanga al tātou company, ia tele fo i le soani a le nei company tātou nuu, ia mai se o tautua fo i lo tātou atu nuu, i tūlanga pe ona wha ailoa ma whetalai atu ai a fua. I ole nā, whaftai whapitoa atu ai le sunga le li pule, ia mo le lango malosi le whamoe moe fo le kālesia, e manatu fo i le tasi wa le lua wa tu lasi le soani mai a le fionga ia leota. I sa inga se leni fo i ma me whai a le kālesia. Ia mai se o tātou nuu nei, ia pe o se tūlanga lea fua, pe ona e talai fo e le nā tūlanga. Ia manatu mai a tuai le maua pitola au ia whamoe moe fo nea fiafi. Ia, lau sunga lea wao. Ei se me, i sau noa ia. Kuar whaftai. Ia. Whaftai le fionga ia leota foi, mai company malosi la nes, mo le whamoe moe foi, tau whaarau ina foi, o le whamoe moe ne kālesia. E, tai tonu lava e, so ani mutua mana mia foi ele kālesia tu sai mai Iela. Malanga atu i Australia. Ia e mure tu e whafte tere lawa i lau pianga leota. Ia sauna foi ia ta telefonu. Pianga sunga ia mau. Patu mau. Ia whapoko atu e whaftai. Se whamuria le atu e. Tai? Sunga male. Apa inga ruang. Ia sanga. Mua pere malosi mai reri. Ia awa foi le. Whamoe moe. Ia mai tamu whainga nei whamoe moe na ia au ngāmu tātou nu. Taila. Ia mese foi o ro mata ma sira mai ma tamu whai mai. Ia moi whaanga ina lau tō tua wali au mranga ina ia. Whai ono whai pia. Ia wasa moa ma tangata. Ia nofo mai rea tua li. Ia fiafi. Tō mōsi. A fiafi tō whire mo. Ia i le lofo maleanga leo. Langi ma wharo lam. Malo whaftai. Ia, le naua. Sau no foi ia. Songa lea wao, ia mese foi o le whatalenga le tū mua, le talenga ia whati mau. Ia, tu sai foi ma le neia fiafi ma le mawhtanga. Pei lava na talno atu le taimi ua whano, ia. O le nei lava por kalame, ia, o lo tau mawhai e longo pui a lii. Le pa ia ma le mamalu o le tātou atu nuu. Ele ngata i Samoa nei atu no mamao e whaapitoa lava ma whaapitoa au ngafa le polokalame le nei ialo ma tama whanau asio tātou nuu o lauli. Ia pei au na sila fia o le nuu neo tātou po o whea lava tātou te whemisa ai e tono le nuu ai tātou te masiiro i nuu i whafu. E tasi lava le loto e pei au na tau mawhai e tuai fo i nisi o whaalau i loa ua uma. Ia lea watu la i tātou whai pule. Ia lea fo ua toi lang so swani tatu wala leo ia e le nganga whaaftai foi lau whatalenga tu mua e le ngasa foi lea o le pa ia o le kālesia ia i le tau whaaftai le au nanga se matou company nei ia o le autou tatalo lava ia e manuia e foi whaiva ma tiu te oro tau mawhai ei o le a foi se au ngā ia o le a foi se mea matou te au nai a wale tau mawhainga o le tātou wha moe ia
tātou tatalo i le atua ia. Ia ina na wha unga mana na wha maunianga i ala uma o le awia. Ia, mātou tu i fo i le muli papanga, ma mātou tapu ai atu. Ia, wai le sili lava le tai ro le tapu ai, ia le wha manatu lava. Ia, aua ne ingalo, whai lava e fia mana o mia. Ia, sau soani mo se wha lave, maliu, ia, wha so tai mai, lau LNS Funeral Service. Ia, mo le Fiona ia leota, ma le tamaitai. Ole ia le a taua Diane, ia, tato numero e peo nei sila fia, ia. So o se wha moe, so o se mea mana o mia mo wha lave, ia, tasi lava le tali, tasi le numero te wala au, ia, ai maua uma o nanga pei lava o na sila fia, ia, a tato o nanga tato whale, ale LNS Funeral Service, ia, ole nei la fiafi, ia, mamoli le nganga whaaftai, le pa ia mana mamalu, ia, o nei ngalo, share ma, like le tato por kalame, subscribe le tato YouTube channel, ia wale longo pui ali o meo le atutupu, ma o lo tutupu tonu sa monei, le ngata sa monei au atu numa mau, ia o le nei fiafi, ia o le afo i se au nanga, se fati wasala, ia matou matua atu ina, poto lava le tautai, ia i le atoa i aile, i lona sa, ia o le nei fiafi e moli le ngang whaftai, ia i talenga le tūmua, talenga fati mau, ai le ngata fo i lea le sunga lea wao, le talenga ia ulungia, e tusa i fo i mane por kalame le nei fiafi, ia, al mātou tatalo lava, ia, taulu, ia, e alofangia le atua, ia, wha moe nga umo le nei vai aso, ia, tau nuu le wha moe le tato e kalesia, ia, al tatalo lava, ia, i tato kalo matama whanau, o tato nuu, ia, se i alofangia le whatala ula atu le tato e kalesia, ia, ua mana o mia, e lau e kalesia malou nuu, lau sosoani, o le a lava se sosoani la ia tonu lava o whaamanuianga mai le atua e le pa ufua ia wa fai mai lava le tala e sili lava le manuia o lena te fawai e nai no lena te talia o le nei fiafi ia e mātou te whaato whaatu ia mai maani nei le LNS Funeral Service ia mau nei o afoa ia whaato wha soifua manuia le fiafi soifua. Go, go.